amaze kuba agenda ajya hanze nyuma yaho umwuka mubi ukomeje kuba ugenda ukomeza kugenda ufata indi ntera hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Magingo aya ngaya ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi ari kuzira yuko yaba yaravuganye n'umwe mu bayobozi cyangwa se umwe mu bahoze ari abayobozi, akaba ari umukandida mukuru igihugu cy'u Rwanda cyatanze uhagarariye OEF cyangwa se uyobora OEF hano ku isi. Ibi rero bikaba byaje nyuma yaho baherutse kuba bagenda bagirana ikiganiro, ibi biri kugenda bituma abantu benshi bibaza ku by'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda rwashimiye Lobia wemeje ko u Rwanda rwatangiye kubahiriza amasezerano ya Washington yo kuvana ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi akaba yarakomeje anabigarukaho, we yavugaga ko u Rwanda ruzaba rwamaze kuvana ingabo zarwo rwagati mu kwezi gutaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko we yazaga kuba agenda bitangaza. Magingo aya ngaya n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kuba bigenda bijya hanze, ndaza kuba ngenda ngaruka ku biciro bya litiro y'amazutu yiyongereyeho arenga amafaranga 700 y'amanyarwanda. Ibi byatewe n'iki? Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Perezida Felix Tshisekedi kandi akaba yarubahirije ubusabe bwa General Muhoozi yirukana Guverineri Lieutenant General Ruboya. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Uburundi bwahamije ko Ambasaderi Angelique nyuma yo kuganira na Rosa mushiki wabo mu biganiro baje kuba bagenda bagirana, guverinoma y'u Burundi yahamagaje mu gihugu ambasaderi wabwo mu Bufaransa aho akurikiranyweho cyangwa se agiye gutanga ibisobanuro by'uko yaba yaragiye aganira n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se na ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda. Njebakanuye nyuma y'iminsi 2 gusa yakiriye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye w'ururimi rukoresha igifaransa OEF Louise Mushikiwabo. Kuri wa kabiri tariki ya 2 Kamena nibwo uriya mu diplomate yakiriwe i Paris na Mushikiwabo amushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye muri uriya muryango. Gitega mu ibaruwa yayo yo ku itariki ya 3 Kamena 2026 yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Edouard Bizimana, yasabye Njebarikanuye yasabwe guhita asubira i Bujumbura vuba na bwangu kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. OEF mu butumwa yashyize ku rukuta rwayo kuyu wa kabiri yavuze ko Ambasaderi Njebarikanuye ari nawe uhagarariye Perezida w'u Burundi mu nama ihoraho ya Francophonie CPF yashyikirije Mushikiwabo impapuro zimwemerera gukora uwo murimo. Yagize ati umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo yakiriye Madame Specie Caritas Njebarikanuye, ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba n'uhagarariye perezida w'igihugu mu nama ihora ya Francophonie CPF, aho yamushyikirije impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye abikora mu rurimi rwe kavukire. Uriya munyamuryango wuzemo ko ibiganiro hagati ya ambasaderi w'u Burundi na Mushikiwabo byibanze ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi kihaye ndetse na gahunda za Francophonie, cyane cyane mu nzego zo guteza imbere gusoma no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Gitega yahamagarije uriya mu diplomate mu gihe umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka myinshi urimo agatotsi. Mu myaka yashize Kigali na Gitega byagiye bishinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu bihe
Uburundi bwakomeje kwegeka Repubulika na Demokarasi ya Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye amakimbirane n'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwacyo. Bitekerezwa ko kwakira kwa Njebarikanuye na mushiki wabo usanzwe ari umuyobozi bakomeye bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuba byaramukururiye impaka muri bamwe mu bayobozi ba Gitega. Uriya mudiplomate yahamagajwe kandi mu gihe mushiki wabo yiteguye kongera kwiyamamariza kuyobora OEF mu matora ateganyijwe mu mpera za 2026. Amatora ubona ko rwose azakomeza kuba agenda ahatanirwamo n'umwe mu bakandida bagomba guhatana we harimo na Juliana Amato Lumumba, umukobwa wa Patrice Lumumba, akanaba umukandida watanzwe na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Byitezwe ko agomba gushyikirwa n'igihugu cy'u Burundi nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa. U Rwanda rwashimiye Libya, yemeje ko rwatangiye kubahiriza amasezerano ya Washington. Guverinoma y'u Rwanda yashimiye umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio wemeye ko u Rwanda ruri kubahiriza inshingano zarwo mu masezerano ya Washington agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho aya masezerano akubiyemo byinshi nuko tugiye kuba tugenda tubigarukaho. Ibi bikaba biri mu itangazo ryashyizwe ahagaragara nyuma y'aho Rubio atangarije ko komisiyo y'ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Washington yatangiye kubona intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kubahiriza aya masezerano, anagaragaza icyizere ko ingabo z'u Rwanda zizaba zamaze kuva muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo hagati mu kwezi gutaha. Kigali yavuze ko amasezerano ya Washington akomeje kuba urwego rw'ingenzi rwo gukemura impamvu zateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ashimangira ko ayo masezerano atareba uruhande rumwe gusa. Guverinoma y'u Rwanda yagize iti ni ngombwa kwibuka ko inshingano zikubiye mu masezerano ya Washington zireba u Rwanda na DRC mu buryo bungana, kandi zizasaba ko buri ruhande rubazwa ibyo rwemeye. Aya masezerano ntashobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwo guhitamo ibyo umuntu ashaka kubahiriza cyangwa se gutandukanya inshingano z'uruhande rumwe n'iz'urundi. U Rwanda rwavuze ko rukomeje gushyira mu bikorwa ibyo rwemeye, ariko rushimangira ko leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kutubahiriza ibikubiye muri ariya masezerano, cyane cyane kubera gukomeza gufasha umutwe wa FDLR rugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1900. U Rwanda ruvuga ko kandi FDLR ikomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano warwo, ndetse rugashinja Kinshasa kuba ikomeje kwifashisha indege zitagira abapiloti mu kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage. Kigali yavuze ibi mu gihe ibiganiro n'intambara mpuzamahanga zo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika bikomeje, harimo n'amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro biri kubera i Doha hagati ya leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo na AFC. Nubwo Kigali kandi yagaragaje kutishimira uburyo amahanga akomeje kubogama ku ruhande rwa Kinshasa, yavuze ko ikomeye kwiyemeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byo mu karere bigakomeza kuba bigenda bigaragaza yuko ikibazo gikomera kuba kigenda gifata indi ntera. Ni mu gihe kandi nubwo ibingibi bikomeje kuba bigenda biba, Iran na Amerika byongeye kurasana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byongeye kugirana ubushyamirane bwa gisirikare kuri uyu wa gatandatu
ku Kamena 2026 nyuma y'aho ingabo za Amerika zarashe drone enye za Iran zari zoherejwe mu muhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi inyuramo ubwato bwishyuye butwara peteroli igera ku isi muri rusange. Ingabo za Amerika CENTCOM zatangaje ko izo drone zari zibangamiye urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'urw'ibikoresho byose byifashishwa kugira ngo izi ndege zibashe kuba zagenda zireka ubwato butambuke muri aka gace. Ibi byatumye zifata icyemezo cyo kuzirasa mbere y'uko zigera ku ntego zazo. Reuters ivuga ko nyuma y'aho Amerika yahise inagaba ibitero ku bindi birindiro bya radari za Iran biri muri Gokhuko ku kirwa cya Keshini, ivuga ko byari ibikorwa byo kwirwanaho. Iran ntiyatinze gusubiza kuko umutwe w'ingabo zayo zishinzwe kurinda impinduramatwara RGC watangaje ko wagabye ibitero bya misile ku birindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu byo mu kigobe birimo Bahrain ndetse na Kuwait. Mu masaha yakurikiyeho abaturage bo muri ibyo bihugu bumvise inkuru zibasaba kujya mu bwihisho. Amerika yavuze ko misile 3 muri zirindwi zarashwe na Iran zahanuwe n'ubwirinzi bwayo bwo mu kirere, mu gihe indi imwe itageze ku ntego yayo. Iran yakomeje gushimangira ko yihemuye ku bitero yari yagabweho nk'uko Reuters bivuga. Ibi bibaye mu gihe impande zombi zimaze amezi arenga 3 mu ntambara yatangiye ku mpera za Gashyantare 2026, nubwo hari ibiganiro biri gukorwa mu buryo buziguye hagamijwe kugera ku gahenge karambye. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugaragara rimwe na rimwe bikabangamira iyo gahunda. Ubushyamirane burakomeje kandi kugira ngo ingaruka mu bukungu bw'isi, cyane cyane kubera ikibazo cy'umutekano muke muri Hormuz ahanyura igice kinini cya peteroli inyuzwamo ku isi. Ibi bikaba bikomeje kuba bigenda nk'uko mu Rwanda kuyu wa gatanu urwego rw'igenzura ERURA rwatangaje ko litiro y'amazutu yari ku 2,205 yiyongereyeho arenga 700 nyuma yo kuzamuka ikagera kuri 2,927. Ibi bivuze ko kandi ku giciro cy'amazutu kimaze kwiyongeraho amafaranga 979 ugereranyije n'uko yaguraga mbere y'intambara, mu gihe risasi imaze kwiyongeraho 949. Abasesenguzi bavuga ko gukomeza kw'iyi ntambara bishobora gukomeza gutumbagiza ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli no guhungabanya ubucuruzi mpuzamahanga, nubwo kugeza ubu nta makuru y'abapfuye cyangwa se abakomeretse yari yatangazwa cyane. Ibi rero bikaba byahise bituma bamwe mu bakomeza kuba bagenda bagaruka cyane bavuga ko ibi bikomeje kuba birushaho kuba bigenda biba bibi ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, cyane dore ko naho ibiciro bikomeje kuba bigenda bifata indi ntera ndetse no ku isi muri rusange.